keron dia. Apa kabar nak? Alhamdulillah, cacager. Wih, dia tikar bala ngomong gitu-gitu baik. Dan mentus-mentus baik itu dia. Lagi apa? Oh dia lagi apa? Wih, biasa aja kali bilang aman. Tahu dia pada dengan gitar dong boy. Dari kemarin. Kayak mau ditanya gitu. Oh dia apa? Dari dia kena jingkas di dia. Supaya yang dalam suasana pesawat. Coba ngomong di bentes kun. Dia cager tuh sih. Masya Allah, indah amat kawasan Muraing. Dah sawahna. Wih, lumayan nih nyerbelut mah, loba. Di sawah lencerang. Wih, ngeunahun pokokna mah. Wih, saungna. Wih, awet kan jing. Dia ngitir leutik sok kopi di dieu. Kedengan lah. Wih, boga duit tuh dia. Wih, boga duit tuh dia. Ditanya anak, non, sprit. Kalau sprit, sprit kan di warung nih kak. Saya ngomong sprit. Hah? Ih, nyetorek dia. Ngomong saya tetep arti koy. Wih, Udi beda lembur aing mah, ngan iina doang, paling ngeunaheun di dunia. Mandi dulu ah. Ada orang nggak ya? Wih, mandi dulu ah, mumpung sepi. Ih, Waduh, tapi tuh Siapa itu ya? sekarang. aduh, tengah jalan. Woi, keron dia. Apa kabar nak? Alhamdulillah, cacager. Wih, dia tikar bala ngomong gitu-gitu baik. Dan mentus-mentus baik itu dia. Oh, yup, kuku naon? Coba ubaran-ubaran jing ih. Ubaran ke mana, cing yup? Atau kalur gunung tah dengan cai jing ih. Ari dia Geus lah aing ngomong gini mah rese. Aing baik kalau nya. Wih, yang betikar bala ngomong kita gitu baik. Ih, perasaan aing mah sekenal ata jelema tadi. Woi. Woi. Woi, woi. Ai si eta kaleumpang bae. Woi, Ri. Wih, perasaan mah suara. Iya di gero-gero na. Ma kabar nak? Wih, Ayub, kumada kabar nak? Wih, dia mah ditanya na. Aing nanya malah dia balik nanya. Kerira ada yuk balik nak. Aing karek balik. Sanu cerik cing yuk. Aing cerik gento. Puge aing tadi cicing bae. Wih, sana ngomong cerik jing. Aing ngomong cerik ente. Ih, ngomong non buat dia. Astagfirullahaladzim. Dia kira balik na yuk. Dia mah karek diberenya doang ku aing. Cikene.
Selain capek ngomong jeung dia mah. Itu jelas dia. Pak Ustad. Mau kemana Pak Ustad? Balik ke payun. Pak Ustad bener ganteng. Wis, ya cuaca di lembur aing. Saya keluar lah. Wes Ki, kemana? Ayo ge. Berenang yang budak baik. Woi Pung, kalau bodak tuh Nyau, nanya ke aing. biasa bae ge orang kerang. Woi, dia kernaon. Kalau kernaon. Woi, atuh biasa bae ge beungeut tata. Laju nuk naon dia nanya ke aing. Woi, biasa bae ge, Kak. Laki, dari itu mengerti kita kerang bae. Naon dia ngomong gua yang bae bangsat dia. Woi Ki, sebenarnya bodak di mana anjing? Ya, biasa nunggu aja dia. Ayo Ki. Pak Ustad. Saat kaki. Mau kemana Pak Ustad? Ayo, Ayo. Pak Ustad ganteng amat. aing lagi terkesel amat. Marana di budak yuk. Mun aing mah. Dak. Mau kemana di? Ada cowok. Hei, lagi apa? Naon dia lagi apa? Wih, biasa aja kali, gelak amat. Naon dia? Pada duging gitar dia ku aing. Kok gelak amat sih? Naon dia ganggu bae. Bangsat ku aing. Iya di situ kasih. Oh, anjing. Ini lah. Wah ya. Kumaha cager? Alhamdulillah cager. Kira rajin balikna. Ada keker kemari. Aing mau ditanya gitu. Moal dia mah. Ada dia kena anjing kes di dia. Ya sebaya aing dalam suasana pesawahan. Ri, ayah baru dokter. Oi, Ri, ayah baru dokter. Ngomong dia. Ih, dia mah ditanya anak. Ih, ngomong dia. Ih, Ngomong anjing dia. torek amat dia. Coba ngomong nara di bentes kun. Dia cager ente sih. Astagfirullah. Selain tiang tadi. Ih, Kas mending ke saung bayu. Tuh anjing yuk. Saung paragi orang kelutik teh ya. Gimana anjing yuk? Tuh di ditu, depan di lo barangit. Oke. Teruskan. Kemana tadi ya jalannya Pak Ustad? itu Pak Ustad. Waduh, ayo kencang di bae. Lupa kan? Woi, mau lari kemana? Aku ikut.